Ainena kabindani kale bigete chathini cha Mboya Ben Mbozi ni waweta mbone takwithitwo kuikozewa ikumbingi kumana na mesilia na bala wamenda thukumi Ngai meke ndeto ya Ngai thayuni wa umuthi ni kana kwitana ene nthi na thina wa mesilia ni twendie mathiko mbone mandu methitite mandu manywite sumu mandu mowanite mathiko maingi abnormally. Referent ndisi ni beba ni usuti beba ni ibeba tiwa yundisi ni beba ya kuwana ya ukwai kana ni chao lakini takanisa tuboye nditu tuboye isio situ na muno pastors nyene musomi wa sociology na latu usoma sociology to asasia the church nongi nayu mumanya thoko mimanga mwekendo ne keito muno penina wikendo ne keito muno pyu nundu mundu la ukite kanisa ne ndambuki umutabi obo ni mundu watia musi watemu ni mundu kana ke musi kakuwe wa fees witabya mwaito muse ute maembe na mezana tatu na ndesikie balawe indi kana jio wendi oyu ando ama muiga mu utabya witabya mundu wendia manda wea mwai wambe wakele wakatatu uya wa oyu athuko imangai ando alatu na mama kanisani ni andu mena mawito mainge monobyo kwa uno ngina umande no ngina umari wose ndeto ya Ngai umekie mathayo ni kana umekie maisha ni ma umuthi nikenda tutethia ando maito kwa athuko imangai ndi mu challenge ninyu drivers ma society ninyu drivers ma our communities. So let us pray na tuiboya kwa ugo ndine wa ugo na ndine wa beba MCA wa Kiteta Kisauda Arias Mainga lakini wamenda thukumi Ngai maiketegelia uteti cia thini cia mathiko aiweta kana mathiko ni bethe wa beba andu ba uthaithi mathiko ni kiba ni mabega ono mwisho mainga ni mungu mutero ugamini nosete mai no mathiko ni mabega kabisa. So that is something that I wanted to pass the message igenda kuba ndiko nitweka nene so ikite mumendo ndiko because ripoti ya Bilingo Mobo kuma Kagusu sub-county ya Mbone county ya Makueni Titus Makau.